Жашоо жакшы, жер басып күн көрсө адам. Кудайдын бул дүйнө деген гүл багында. Бул жашоонун кумарына канып канбай, кербен сымал келет адам, кетет кайра. Ушундай экен айтын достор, неге эми ырдабайлы сиздер үчүн? Жолугушабыз, жолугушабыз, жолугушабыз. Ширин арзу үмүттөргө чулганалы, кетер дүйнө көңүлдөрдү капалантпай, чын жүрөктөн сагынышып жолугалы. Бул дүйнөнүн өмүр деген дайрасында учат күндөр ай жылдарга алмашып. Жакшы адамдар көп болгула арабызда, жакшы сөзүн айтып көңүл кубандырган. Ушундай экен айтын достор, неге эми ырдабайлы сиздер үчүн? Жолугушабыз, жолугушабыз, жолугушабыз. Ширин арзу үмүттөргө чулганалы, кетер дүйнө көңүлдөрдү капалантпай, чын жүрөктөн сагынышып жолугалы. Жолугушабыз, жолугушабыз, жолугушабыз. Ширин арзу үмүттөргө чулганалы, кетер дүйнө көңүлдөрдү капалантпай, чын жүрөктөн сагынышып жолугалы. Жолугушабыз, жолугушабыз, жолугушабыз. Ширин арзу үмүттөргө чулганалы, кетер дүйнө көңүлдөрдү капалантпай, чын жүрөктөн сагынышып жолугалы. Жолугушабыз, жолугушабыз, жолугушабыз. Ширин арзу үмүттөргө чулганалы, кетер дүйнө көңүлдөрдү капалантпай, чын жүрөктөн сагынышып жолугалы.
бүгүнкү күн 10 июль 2026 жылы 30 жылдык кечеге классташтарыбызды баарыбыз биригип чогулуп, канча жылдан бери кезикпеген классташтар менен кезигип, чер жазып, өткөн күндөрдү эстеп, сүйлөшүп, 11 А классты 96 жылы бүттүк элек. 2026 жыл 30 жылдык майрамыбыз болуп атат. Ушул баары ушул Алланын ырайымы менен ушул күндө көрүп атабыз. Тоюбуз тойгуланып, жакшылыктар гана болсун. Assalamu alaikum. Жалпы достор, ошол биз 1996 жылкы бүтүрүүчүлөр Жорабек Сатылганов атындагы орто мектебинин ушу бүгүнкү күнү 2026 жыл 10 июль күнү 30 жылдык жолугушуу кечеге чогулуп атабыз. Эмне дейбиз? Ушу жалпы классташтарга, балдар, кыздарга майрамыңыздар менен деп кетмекчимин. Жалпы аманчылыкта мындай жакшылыктардын көбүндө кезигишелик. Сиз болушундай жакшылыктарда жүрө берелик демекчимин. Барыңыздарга үй бүлөлүк бакыт таалай каалайм. Аман болуңуздар. Саламатсыңар. Бүгүн ошол бүткөнүбүзгө, мектепти бүткөнүбүзгө 30 жыл болуптур. Ошол баарыбыз ошол классташтар, А класс 1996 жылы ошол Жорабек Сатылганов атындагы мектепти бүттүк эле. Ошонун баарыбыз жолугуп, жолугушуу кечени өткөрүп атабыз. Ошол бүгүн мына кыздарды күтүп атабыз. Азыр мына минутту бүгүн келип келет деген күтүп менен ошонун баарыбыз мына бияктагылар баарыбыз отурабыз буюрса. Мындан 10 жыл мурун 20 жылдыкты өткөрдүк эле ушул состав менен. Анан эми арабызда анча жумуштар менен алыс жерде жашагандар болуп келе албай алды, бирок ошол өз бергенин саламын айтып ишкен. Ушу баарыбыз аман эсен түгөл 20 жылдыкты өткөрдүк эле, 30 жылдыкты өткөрүп атабыз. Ошол баарыбыз ошол бирге эле ошо 30 жыл ушундай эле жолугушуу кечелерин, кийинки да 10 жылда 40 жыл, 50 жыл анан ушинтип өткөрүп жүрө бер деген оюбуз бар. Ошол бүгүнкү кечени эми жакшы бир тожуп, кыздарды көңүлдүү тозуп, ушул эсте калак bir gündөрдөн болсун деп, ушул да эстелик калат деген ойдобуз. Ошо 10 жылдан кийин, 20 жылдан ушуну да көрөлү. Ошол баарыңарга жакшылык, ден соолук, майраңар менен балдар, кыздар. Элге жерге берсин бакыт, куту күлгөнү береке. Умайне теңир атам урпактарын колдосун. Ne deysiz, birinciden şu Allah Taala'm nasip kılıp bizde bаарыбызды şu күнгө чогултуп 1996 жылы бүткөн досторубуз, классташтарыбыз, Жорабек Сатылганов атындагы мектеп бүткөнбүз. 2026 жыл болуп кетти. Мына ошо жолугушуу кечеде бүгүнкү күн буйрупту, ошого чогулуп атабыз. Эмне демекчи, ушу майрамыбыз баарыбызга кут болсун, классташтарыбыз, досторубуз менен. Аманчылыкта, ден соолукта ушу башыбыздан баш кошулуп эч качан кемибей чогулуп жүрө берели. Ушу классташтарыма, досторума, кыздарыбызга, ушул жерде турган бизди колдоо умуттан алып турган аяштарыбызга баарына тең чоң ыраазычылык билдирем. Аман болушун ушу баарына тең. Мына мектебибиздин дагы Кудай буйрса сүрөтү турат. Ушул жерде билим алганбыз. Именно могул класста билим алганбыз. Ошолда түшүп калыптыр. Кудай насип кылып. Ошо аман бололу, ден соолукта бололу. Досторум ушу майрамды аман эсен өткөрүп алалы. Бар бололу. Чоң рахмат. Hürmetli klassdaşlar, şu 30 yıllık kut bolsun, ömrünüz uzun bolsun. Allah ушуну насип кылды. Ушуну жакшы өткөрүп алалы, кыздарга үй бүлөңөргө береке. Аллахым үй бүлөңөрдү, Аллахым өйдө кырсыктан, ор-сыркадан сактасын. Жакшы өткөрүп алалы, той кооласын. Баарыңар 30 жылдык майрамыңар менен куттуктайм.
Өткөн іздеп бүгін тұрамын, аттың менен ошол гүлгө орамын. Neyse bugünkü toyunuz kutlu olsun. Aman esen bolalı. Şumne çek bolbosun. O 40 yıllık eziz toyga Kuda Taalам gübe kılsın. Bayramımız kutlu olsun. Саламатсыздарбы, баарыбызды башыбызды кошуп аткан ушул 1996-жылкы бүтүрүп аткан бүтүрүүчү жолдошторубуз болуп атат. Ушул жолдошторубуздун майрамында баарыбыз башыбызды бириктирип аткан жолдошторубузга чоң рахмат. Баарыбызды бириктирип атат. Эмне дейбиз, майрамыңар жакшы өтсүн, көңүлдөгүдөй болсун. Эң мыкты майрамдардын бири болсун. 30 жылдык майрам бул эң чоң эсте каларлык күндөрдүн бири болот экен. Ошол күндөргө Кудай Таалам жеткиргенине миң мертебе рахмат, шүгүрчүлүк айталы. Биздин балдарыбыздын, жолдошторубуздун мындайча айтканда классы А класс болуп бүтүшкөн. А класс бул эң жогорку деңгээлдеги мындайча айтканда лицейдин наамындагы класстардын бири болуштур. Ушундай жолдошторубузга Кудайым Таала жолуктурганына миң мертебе шүгүр. Мына аяштарыбыздын баарыбыз турабыз. Жолдошторубуз эң мыкты. Сиздердин 30 жылдык майрамыңыздар менен куттуктайм. Жүрөгүмө дайыма келет жан.
Gel oturmasın. Bıraksınızlar gel oturmayın. Arkadaşın canına bakın. Tanış olaydı şimdi. Ana instar yaxşı, maynar yaxşı. Serdiki жақсы olsun demiştik. Kişi toplandı bilesin de. Bütün zaman bu arada. Qancha küttürdük. Altıda ровно эле 10 yıl çıktık mutlu. Evet, bir qarab qo'yingizlar, aslan ustiga. Başlarımız bitti. Daha bir jolu bayke. Siz kichkina iyi bo'ldi ha. Siz bayke kichkina chiqib iyi bo'ldi. Bir qaraysiz, daha bir jol. Baykelar bir qarab qo'yingizlar, 1 2 3. Ha, maqta baykelar. Ha, bo'ldi. Aha, daha bir jol. Sen aratılın göreceğiz. Ne olsun sen çağırsan. Bo'ldi. Sokaktan çıkmasak olur mu? Bunlar da klastaşlar, yollar, gezdeler, kızlar, hoş geldiniz. Bugün Aytol'un Sortolun Aktalan Toğluk Moldova'nın 79. 11. A klasının bazıları ıntımaqtı biriktirip onu akmanı soyup taşırған жайып сіздер тозып жатады таşırған 10 миңде баталық бол келіңіздер Amin. патриот болыңыздар Hoş geldiniz beraber. Bayramınızda bayram olasın. Yübüleyiniz kutlu olsun. Amansızlıkta, esençilikte, şuna cayla Cizde olup қалған жырғал да Gençlerim. Onlar kızlar da. Aman dinleyin. Şimdi kaysınız çakışın diyor. Başlayasın. Hadi anam ayran kırma. Anam başlar. Dinleyin ayran. Ekşe değil ya. Ekşe. Tanıştırıp kimdiki kim Каждый aslında men tuşuna turgulap. Her kim özünün canına turgulap. Hemen. Gelin kızlar o var. Memi 30 yılda bitkeni. 30 yıl bitkenden Şarkın bay özünçe bile tutar, büyük kurdan anına bizdeki. Hurmat men, gençeyim Ayda. Ayda, İliç, Gülbarçın. Hurmat Anara. Mikinki Aynur'a. Almaz Gülnur. Nurbek Ayda. Koça Diyaka olsa Enis Bekeriz. Yıldız. Men jamet erdi Anara deb жазып алып тұрмын жаначы. Демек өмірбекке беріп алып жанан. Кутман Анара жұбайы. Кундуз андан кейін Айда жолдош келе алған жоқ. Нұргүл кийинкisi да Нұргүл. Ошо. Өмірбек Жолған өзің бара бересің. кетпей тұрға жолған ана жақта шаруаларда қолчы қыздарға соқ жылдар. Кеп жолда кече жылдар. Баяқта кеттік. Otururlar Gözlerine, yoksa kanday yakşı.
Yaxşılık sebep olur. Bölüşkün qanday yaxşı. Bölüşüp qanday yaxşı. Bölüşüp qanday yaxşı. Joluqsa qanday yaxşı. Joluqsa qanday yaxşı. Joluqsa qanday yaxşı. Emi toyuz başlaydı yolumuzu geçirdi. Gel çaylar çaylar. Asla canlar yaxşı oqanlar bölgön dep şey. Olma deyin okurum öyle. Çındık mı? Mustafa git kaldı. Mustafa git kaldı mı? Tamam mı? Olmuyor dünyada da gitti ki Mustafa. Tamam ben söylemeye git kaldı. Sandan Bir şey. Gel. İlk önce gelip kapı çıkar bırakıp gelip yuzarsın bol bol diyor. Anne ben sizlerle de millet koydu da. Bak işte tutar. Topoy jigin al para. Koy kulundan koy jetir koy betken. Bunu atmış. Onu geçecek. Koy dur. Saydan paydan. Yok telefon yok. Sinirleme. Onun çok Kızlar, ballar, kemi, Melat, Ömürbek, men de oçoq klaslardan olup, to'liq bo'lib, kayfiyalar bo'lib, apam Rahmatulloh to'liq bo'lib, qiz o'tib uyda chektirgan bo'lib, kelganda Aram, joluşar ko'p bo'lsin. Biz Nurbat klaslardan bittaning qanaq do'st bo'lib, mana Nurmat ko'z, kel tushana, ko'zlar o'rdab, xizmat qilib, ketib, o'lchab qo'ysa yaxshi bo'ldi. Narin Jergesinin tenglik olun balda usta var ise, o jeytiler Nurmat'ına aşağıda ayten yivatavuzdan Narin'dan жазған саламат деген жарларын тапқыра қойшы
Karnına koyuyoruz. Urfatlı arkadaşlar, balдар kızlar, ayaşlar, dostlar, haftalarının sıvı kızları, toğraqmılın sıvı balдар, mağarif o baldarga. Anca günüme dayaran olacak. Kızarqa sigir tutanı bir baldarga sigir önünü bir tuan dinleyen erken sözünü gezegen. Жақшыңызды айдан шығармайды дейік қой. Күндіз көшіп жаш кеземені көз сатып жүрмін. Бала чақаны болушы. Жылды сен жолдаш менен келіп тұрсың. Үшінші. Бетіп отырмын. Bu жерден немелерден күйеуалдардың ұрысы, жездері қайсыға көрмеді. Олар емдеміз тұрайын. Күйеуалармен өйде тұрып жүректе тұрып жүректе. Yaşırak teknolojiler olacağız. Bırak da uyatır durumda. 30 жылдық юбилейіңіз құтты болсын. Рахмат. Ойлағаннан келген мақсаттарға жетті. Бара аманшылықта денсаулыққа алла. Çok рахмат олар. Классташтармен бағы сағынышып тұрғанымыз бар. Дастарханға дайын жақсы дайын. Айылған ақтастарханның тегесте классташтармен жақсы саламаттармен аманшылықта есеншілікке жолығып жүрерлі. Бұлар жолы юбилейіңер құтты болсын. Майрамдар майрам қыласыздар тойға. Siz bakmışsınız. Anırım kızlar koşlar bu ayaşlarını da ona kaçırın. Gelin Baykire. Kızlar. Kızlar gelin atayım onem. Kızlar gelginem atayın. Gelginem ana. Atayım. Biz ama içeri de gelin. Adam ya ergen almaz cezdeviz bir çıran atamda koyuyor. Hemen cedis. O da konu sözü lan. Derste koş var. Hürmetli tuğanlar. Yıldız. Benim klaslardan emayetlerde hoş de. Kunduz ha. Üç günden beri şu. Ne alalım? Bir şey yapmak gelsen. Ha, tanıştık kaç yaşa? Ana, geçin. Alçın. Şimdi. Olsa maktarlar var çocuk. Gel bir şey yapmak çıkıyor. Kol çarpacak olarak. Oğlum buralı.
Kanda bir titriyor ya. Hormatlı klastaşlar, kızlar, бұл мен жанымда аккордеон бола. Кеше Мұхтарұлы деген қытайлық қырғыз жігіт. Жүрек сырдендірдің авторы бола. Жүрек сырдың авторы сезмекпен сүйіп өземеген мен сендердің авторы. Қоншалар осы. Автор құт болсын, байрамыңыздар құт болсын, келгенсіздер үшін. Çok doydum neşir Gördüm sigör herkesi Bakıttı gaydan sezmek Vay kabay kalsam Vay kabay kalsam Vay kabay kalsam ben seni Yürektün sezme arzusu Durmuştun asbay aşusu Öptüm seni görmüyorsun Ömürdün sezme Ömürdün sezme Ömürdün sezme tatlısı Öptüm seni görmüyorsun Ömürdün sezme Ömürdün sezme Ömürdün sezme tatlısı Yaşolun sezme tatlısı Çok rahmat. Ya kaçıncıya başlarlar. Çok oturası demekşi. O bunu şunu. Sen o şunu oruna. Demetçi. Kızlar. Ya Qo'chqorni umda o'rganaydan. Qo'chqor avchdan aytib berdim. O'sha yerda 70 hafta xizmatlik berdim. Qo'ldomga yuborgandik. Tinchrakdik. Kostyum shuni apaqat qo'ydim. Ona 17 so'm kostyum shuni 50 marani men sirkka shotdik. O'shalarga chiqib keldik. Ana o'zcha lineyka bitondan bor kechinde. Uyga bosh kerakdilar. Bir klassashna Qur'on cho'lqon degan aytib berdim. O'sha yoqqa uyga qilib bir klassashni menga aytgan vaqtlar bo'lib qamoq ish keraklardan bir qo'sib so'yib dayanadigan bir klassashlar balat bilan tiye bir klassar bilan o'sha qo'ldan bilan yo'la urushib ketdi. Urushib ketdi ulan tiy mesni bo'ladilar. Men tigimde vaqtimiz men yaxshi o'tdi. Sen albatta yo'q qisqadan urushib ketdi. Tiy qo'ldan bilan yo'la tiy so'tab ko'tarib jan javobda qilchilar degan. To'praqqa ko'tarib jan kostyum shumar layk yıldız. Uqsan adam. Ana o'sha bag'ir klasslar o'tirganda eshdan ajrab qo'ya uyatda yo'la o'tirishadi. Ilk kez ayağım bir kote diyor, bekliyorum ölüp gittin eşek. Bir öyle kaçıyor, öldürüyor, duruyorsun. Ayağım da gelirse uçup bana oluyor değil. Taksit aytışıga yok bu. Bir öyle kaçıyor, öldürüyor, duruyorsun. Uçup bana oluyor. Bir öyle prakat kalkması gerekiyor.
Ошо кезде, ошо кезде. Mezgilinde Жаңы Kızlar ayıp. Hareket kılıp Классташтарга жакшы ийип барайын дедим. hareket kılıp geliyor. Аябай молодец балдарыңар. Албаз айтып атты, молодец биздин кыздарды көрөсүң азыр ий түшкөндө эле башка болсун ачасың өргүлүп болсун. Классеттен любой жер жүзүнө айтып кетпейм да. Андыр о бакадан бери карай бир төгүш болсун ачкамай жатат. Бирок сонун мен да классташтар менен отурган болдум, мен 79-мунда. Бизди бир классташ күйөө келген. Ошо айтып атам аялыма. Эмше албай деп отурду, жоготушка жинжу. Кайсы класс элем? Б класс эмсе кийде. Б класс. Албайсың. Чиндону жерде калабыз. Эмербек кимсиңер? Урматтуу классташтар, кыздар, конок болуп, момундай жакшынакай конок үй даярдап балдарыңар көңүл чачылып, балдар рахмат. Тегачен көтөрүп алып келдиң го бейиштерин баарын. 30 жылдык эми булар эми Кудай келет, 30 жылдыкка келет жатты. Так ошол жактан тактап өзүң сатып Сөзүңүз деген артыңыздан 30 сүнөттөй Кутман деген ызымды алып жүргөн жолдошунун аты ким? Анара. Ушул эле аял болуш керек, айылды ойлонуп. Анаран жолдошу, мен аялга силер де тоголок болсоңуздар, баары жагын айтып коюп үйсөлөп үйгө жетти дегенди. Ошо кочкор Шамшыр деген айыл бар да, анан эле жайлоо. Шамшыр кыздарны бизден аны үйгө өтүп атам. Үйдө 3 келин, апасы да Шамшыр, 3 келин тең Шамшыр. Мен классташ болуп ата үйгө Шамшыртар жаман көбөйүп кетсе, күйүп котойт атасы. Ар жагын айтып коюп үйсөлөп жетти деген. Ар жагын айтып коюп Азырдай. Молодец. Сен сценарий бар бир айында. Жок окумай деген айыл бар экен. Кой келиңиз. Просто неме? Запастагы. Жогордан сол жактан алып келебиз. Келиңиз. Ушул бүгүнкү церемонияны уюштурган балдарга чоң рахмат. 30 жылдык мааракеңер куттуу болсун. Ошентип 10 жыл классташ болуп кайра 30 жылдыкты белгилеп, чогулалы ким кандай болуп калды, ким канча бала болду, ким кайда иштейт деп адресиңерди билели, мынанарда катышалы, мынтелеп уюштурган чоң рахмат уюштуруучуларга. Сизге ден соолук болсун баарыңарга. Өмүрүңөр узун болсун, көп жашагыла, балдарыңар бактылуу болсун. Ошо балдарыңардын арты менен ошо балалардан ийгилине кубанып эле жакшатен жүрөр эле классташтар ынтымагыңар болсун. Эң баары ден соолук, баарыңарга жакшылык болсун. Анан бул тамак атың беле? Өмүрбек. Бул мен колуктум. Бул карындашым. Этекте отурган. Бир тууган карындашым. Акем. Бир тууган. Буларды семейный праздник деп Точно. Семейный праздник. Кошуп коеюн. Бул байкемдин аялы менин тарталашым. Карындашым болбой эле алып берип койгон муну. Канча рахмат. 4 эле. Эми болот дейм. Келиңиздер эми. Бараңыздар ушунча аракет тасмалар жазып уюштуруп аткан баарыңарга рахмат, өзгөчө келиндерге рахмат. Болдулар. Жакшы уюштуруп, айылда барганда жакшы урматка эле күч келмей экенин тигип, Баары кызылдык кой. мына азыр муну эң эле урмат балдардан. Айылда ашып суу кечип туруп, жолдо маршрутка токтоп, жылаң айлакта кетчи атты. Балдар айтып барайын деп. барганда чыгып сууну айлак кетти. Силерге мына Келде кыздар, силерге ушуну алып отуруп, бүгүн ушул жакта калмай, ушул жакта жатмай. Konumuzlar ekan, pasti. Ayso'run go's jana ko'tatam. Yig'ilmada qolsak bir qismini qo'yib ketdi. Endi den qatda olg'azar. Direkt qatda olg'azar. Mayam qatdi bilen ayam dine. Bizga direkt deydi ular. Ana bizga degan Yıldız degan qiz bor ekan. Emas, demak, Qunusqa beraylik. Kunduz gel. Siz sonra marş kadar yeter kadar medeni otursun.
Жоқ. Классташ. Ким? Неме Кундуз Жылдыз жана бир туган тайкеси болуп биз Кундуз Жылдыз кайра неме канат болуп биз бир туган жээнибиз. Буларга Менин семейный праздник. Белгиле классташтар. Бир убакта чыгасыңар го да катышыңар болуп кетти. Анан чын эле уже 30 жылда жолукпай бияка келгенде кисилер айылдан бирөөңөрдү көрүп жүрөсүңөр да. Таанысыңар келген сайын эми тааныйсыңар бирөөңөрдү айылга барса жолугуп каласыңар да. Мен чын эле мындай мандыраш болуп калдым да бияка келипчи мындай. Каяка кийим кийме экенин билбейчи. Соосун жерге келгендер болду. Да, ошондой болуп калат экенсиң анан кечирип койгула чын эле башында мындай мынтип ошол анан канча жыл 11 жыл чоң окудук. Жакшы күндөр болду, жаман күндөр болгон жок. Кичинекей кезибизде аябай жакшы мындай эч нерсени ойлонбогон, эчтекеге мындай көңүл бөлбөгөн, только окуу, только вот кийим, анан бул кийиптер, анан олимпиадага бул барыптыр, анан ошол да, ошол проблема болчу. Үй жыйнаган. Неме элестете берем да, чоң адамдардын үйүн жыйнап, эшигине чейин жууп, анан берки Айшыр байкемдин кыздары менен жарышып да, ошолор менен ким биринчи турат экен, ким биринчи жазат экен депчи. Чын эле аябай сонун күндөр өтүптүр кичинекей кезибизде. Мен эч качан мындай өкүнбөйм да, ошо айылдан, ошо толук молдодон бүткөнүмө өкүнбөйм. Наоборот, аябай жакшы көп нерсени көрдүк, көп нерсени билдик. Өзгөчө ошо чоң ата менен ошонун тарбиясын алганда жакшы экен да. Немечи анан кутулар менен байкем болот, мындай эле огороддун артынан ушак деле жүрчү экен. Саксаңда эле ушак барып калчу. Ошол анан ушундай. Эки карындашым күнөөлүү мен үйлөнүп калгам. Башкара аябай дегенди койсун. Кандай чын эле классташтардын баардыгы келген жок да. Ошо баарыңарга чын ден соолук каалайм, иштериңерге ийгиликтерди каалайм. Ушинтип эле Анарадагы молодец, ошол биз бүткөн мектептин директору болуп турат, Жылдыз, ошол жакта иштеп атат да. Завуч. Вообще молодцы, да, вот честно мындай. Гордиться этим болот да. Ошол классташтар, вот Нүкү, Нургуля, канча уже көптөн бери көрүлө экенбиз. Аида да тоже жеңем болуп калат, та жеңем. Мен бүт эле бул жакта мындай жеңелерим, тайкелерим, тажелерим толтура экен да. Сен турбайсың. Ошол Карындашы тайкелер. Баардыгыбыз эле тууганбыз. Толук молдодон болгондон кийин баарыбыз эле тууганбыз. Мындай бир жакка чыгып калсаң кыргызстандыкпыз дейбиз. Анан Бишкектен болсо нарындыкпыз дейбиз. Анан нарындан болсо Акталаппыз дейбиз. Анан Актала барганда толук молдодон дейбиз. Толук болгон иште келгенде кайра өзүнө Давайте силер менен көрүшкөнүмө абдан кубанычтамын. Мындан дагы көп көрүшүп жүрө берелик, Ошол. Рахмат. Урматка дагы чоң рахмат. Ошо урмат Баарыбызга да. Мынтип эле баарыңарга чоң рахмат, бирок мен урмат менен постоянно сүйлөшүп турам да. Ошо балдар силерге чоң рахмат. Бизди Биздики билдет да рахмат деп айткан болбойт. Ушул жерге баарыбыздын башыбызды бириктирип, чын эле айылга деле барсак болмок, айылда деле мындай Анаранын деле жүзү мындай көтөрүлүп калмак да, айылга барсакчы. Кудай буюрса, бул акыркы барып туралы да. Буюрса барабыз. Школго барып туралы. Чын эле мындай ушунча чоңоюп, эми чоңойбой эле биз уже аябай балдарыбыз уже там экен да, неме кылгантат анан айылды мындай неметип калат экенсиң. Ошон үчүн давайте ана бир сүүнү болсо баарыңар ушул баардыгы ичиңер кетпейт, состав. Мен бир сүүнү баарыңарды чыгарам да. Бухарада, Бедеровадагычы, ошол жака келип кетти. Всё. Давайте жеңелер дейм да, аяшта.
Аяқтар сіздер менен таанышканыбызга кубанычтамын. Ушунча көрбөй, билбей силерден. Шыққан кезінде бір жергечи. Алыңыздар. Ошол давайте келгилем алып баарын урлайм мен. Азыр мен баарды бирден Ооба, туура. Анан ким эмеге, бирди слово эмеге? Кундуз Анара. Анара, Кундуз. Анара. Кундуз окуу эмеде ушул 2026 бүткөн 6 бир сертификат менен бүтүптүр. 5-өө спонсор болуп ошол бир акчалык сыйлык бериптир ушу эме ушул өзүнүн атынан. Ошол. Кундуз молодец. Стул да берет. Эме. Эмеге стол менен берип атат да. Всё болду анда. Келе. Урмат салуу эде. Давайте келгилеме. Аңыздар атайын. Келгиле. Аяктар келгиле. Жок, эртең машина келет. Урматтын 30 жылын айдан кылат. Урматка да буро. Биски бар, içine burada otursun. Hatta erteң жок, erteң içeriz. Erteң gelip buyursa içeriz. Biz gelgileymi? Bizim baykelerimiz iyi hoşçakalın kutu. Baykelerimiz de röportajda Türkçelik ayaklarımız toplamız var. Gelgile de baytı. Gelgile almayız mı? Şimdi olmak için olmalıklara gel al. Dakika saldı. Birinci dakika saldı. Aldık biz. Gel göz orta kadroda Gelin ben. gelmiş mi? Gıda da var. Senin orada, senin orada. Geldi. Gel hurmatlı klastaşlar. Nurgül'dür, Ayda, Yıldız, Anara. Klastaşlar bu. Özde bunday köplemelerge sponsor болып жүргеніміз екен. Мемлекеттік қарашы елден ғана ойлау қыздар да. Құрманжандар қапқада жақын қалды атыңыз бар екен, атыңыз бар екен Құндыз деп. Жақсы қыз жақада Құндыз жақсы ол аспандағы келістек. Құндыздың жақсы сөзден кейін бір қырма тартылап қол.
Эме перекурмалы. Бирен тракмалы. Бир да алып коюп чыгалыбы? Кандай десем? Бирди сүйлөсүн, Келе, урматтуу классташтар, жашкан сиздердин классташыңыздар. Анара кызыбызга кочалыгына сөзбөшө бересиз. Мен дүйнөнү апам менен таанысам, мен апамдын көйнөгүнөн тааныгамды билүүрүм сендер да болса. Акасы мазекеде мынтип койтук. Кенеңдер ушулдабай жүрчү. Кенең постоянно бири бирин жүрсө таанысыздар деп. кичинеден алып келгилечи Löktей. 3-төн 4-төн. Келгиле, урматтуу классташтарым, баарыңардын бүгүнкү 30 жылдык мааракебиз, майрамыбыз кут болсун. Баардыгыңарга ден соолук каалайм, узун өмүр. Балдар силерге чоң рахмат, бүгүнкү күндү ушундай уюшкандыкта өткөрүп атканыңарга миң мерте рахмат. Дайыма ушундай жубайларыңар менен бар болгула, бир болгула, бай болгула дегенде, Анан мына 30 жыл өтүптүр. 1996 жылы ушул 11 классты бүтүрүп кеттик эле. Сатылганов, Жорабек Сатылганов мектебин аяктап. Силер айткандай биз дагы сыймыктанабыз. Силер менен, классташтарыбыз менен дайыма биздин классташтарыбыз патриот. Мына Мирзада да Италияда жүрсө тигинтип мектебин ойлоп, элди ойлоп жүрөт. Кундуз, ошондой эле ушул классташтарым, балдарым, силерге чоң рахмат. Дайыма силер менен сыймыктанам. Кыздар, силерге дагы чың ден соолук, ишибизде ийгилик болсун. Мына ушунун баардыгы жетишкендигибиздин баардыгы ушу билимибиздин арты менен ошол мектептен окуп, билим алып, аттестат күбөлүк алып дегенде эң мыкты бүтүрдүк. Силер айткандай А класстын кыздары, балдары болуп бүттүк. Миликан эжебизге миң мерте рахмат. Ушундай даражага жеткирген ата энебизге, окуткан мугалимдерибизге ыраазычылык билдиришибиз керек. Эже болсо да сыймыктанмак болуш керек деп ойлойм. Себеби ушул филфакты эле, кыргыз тил филологиясын эле канчабыз бүтүрдүк. Мисалы үчүн мына Нургүл дагы кыргыз тилчи, Айчүрөк кыргыз тилчи мугалим болду. Биздин класс жетекчибиз себеби кыргыз тилчи мугалим болчу да. Мен инфакка тапшырам десем болбой эле, папам Миликан жең айткан, сени кыргыз тил жакшы билет деген деп туруп эле филфакка болбой атып киргем да экзаменге. Ошондой мезгилде окуп, билим алып биз дагы агайларыбыз мына Кундуздагы активист мектептеги олимпиада ошол жерде англис тили боюнча азыркы күнгө чейин биздин мектебиз область республикага чыгабыз да. Республикадан мына менин кызым да 1-чи орунду, 3-чү орунду алып жүрүп азыр аутсан бүтүрдү. Биздин мектеп ошол түптөлгөн боюнча алып келатабыз. Шүгүр жаратканга. Ушунун баарына шүгүр, силер айткандай, ушундай даражага жетип атабыз. Ошо баардыгыбыз бирге бололу, мындай эсте каларлык күндөрдү көп өткөрөлү, 40 жылдыгыбыз өтсүн, 45 жылдыгыбыз өтсүн дегенде, баарыңарга ден соолук эң негизгиси. Анан ишиңерде ийгилик болсун, үй-бүлөлүк бакыт болсун. Мындай мааракелердин неченин өткөрөлү. Силерге чоң рахмат. Уюштуруу эң сонун. Бул эң баштан кыздарга Кыргыз мугалим болсо эмне да кайра эле демөөрчү ушул балдарыбыз болот бизгечи. Мына эркек балдарыбыз да бизге умный звонокду коюп беришкен. Айма бирибизди колдоп коштоо. Кеткенден бери. Köküz çok kötü sayılıp bak. Bizde
Айтмакчы 24 бала бүткөнбүз, 24 окуучу бүткөнбүз. 8 эркек бала, анан 16 кыз бүткөнбүз да. Анан 16-ымыздын 7 өле келип атабыз. Эркек балдардын эле 6 өле келип атасыз, 8 эркек бала бүткөнбүз. Аз болсо дагы аз болуп дегендей алабыз. Onlar albaysın akı. Ben kaynayım. Vakruk beni yemerken kaynısın değil. Semeni pratik top. Geldi. Klastaşlar anara. Ушул күндү канча күн күттүк, Жақындаған сайын Кейде чарш қаралар. Мектепке барышып сонун өттүм да. Kızlar Klastaşlar. Anara Anara'nın yürüyüş atından Çolda şehir istatından hemen kim bu? Bunların atından işemler buktanın Çolda turizm sürüyen şu falanları. Nekçe demirkan demirlerden Aftardan karşıda okuyorlar. Келиңиздер анда калыңыз кабыл болсун жакшы. Көп болсун келиңиздер. Сиздер үчүн болсун авторлор жоготкон үчүн сүйүнөт. Olursa kalsa boş ver.
Атан үймөтті жаңырды. Kutlu olsun 30 yıllık yolculuğun için. Bize slideshow. Katar beni getir. Yok şükürler kızlar şükürler birinci var mı? Kızlar şükürler. Beri kalayız. Dumay. Oğlak koldan gelgenler neysin demine çardan takıp koyalım. Kolgunuk kolkunda sezimlerim, takdırga başım digen
yakındır getirdin yesin yemin. Ayrılıp kapılanma sezimleri Karaylap cüdep durgan ezim benim Kalasın kalamasın kaybir ölür Koy koygan kunduztunay Alpaygan anaranın esin benim Sanminer gayratımdı şirep durat Suy kaygan nürgüllerdi Koy koygan aydanın esin benim esin benim 제재비실 실사트가 보니까 처음에는 보니까 아담 뒤로 녹설 수자 장가 아담을 위해서 녹설 수자 바람이 터대 신유도 없는 거 이런 거 근데 그거 제스터다 이제 아이들부터 리셉션 자연스럽고 Дағы жалпайып қалды улам киіп отырып. Акцияны көнөгүн башка аккан азыр киіп келем деп кой. Тоголок молдон сулуу кызы, тоголок молдон келини. Эрнис Чездеевичтин байбичеси Жылдыздай жанган Жылдызга колчолорунан сөз берсеңиз берип коюңуз. Рахмат, кең сахнага чыктым. Рахмат. Тамаша. Elimi düşmeyeyim de koydu. Ev точно 45 минут деп кой. Урматтуу менен классташтар. Тоодон түшкөн булак биригип дайра кылат дейт. Классташтар бардык жерди шаңгылат дейт. Анысы кандай мен ушу классташтарына эртеден бери кандай гана мактоо сөздөр айтылды. Ошонун баары ошо биздин классташтарга жараша 11 бирге окусак дагы ушул жерде мындай жакшы күндөр өттү, бардык жактан активисткалар болчу дегендей. Азырда биздин кыздар бардык жактан активистка бул жерден Нургүл МВДда сабак берет. Нургүл жөнүндө эчтеке айтылды эртеден бери. Айтылдыбы? Нургүл болсо кардиологияда иштейт дегендейчи. Бардык биздин кыздарыбыз Ооба. Айда таштап жок. Бирок эмете жана Шайыр апалар мененчи бул бийлеген азыр көрүлесиңер, ырдаганы бийлегени дегендей. Анысы кандай биздин урматтуу балдарыбыз. Аябай силер менен биз сыймыктанабыз, кайсы жерде болбосун. Силер канча тоосунун баарын уштуруп атасыңар, рахмат. Аяшкаларыбыз силерге өтө ыраазыбыз. Баарыбыз жанатан бери айтып атпайбызбы ушу алдыда биздин баарыбыздын жакшылыгыбыз алдыда турат депчи, ошо жакшылыктарда баарыбыз бирге бололу. Ден соолук чын болсун, баарыбыздыкы тең ушу юбилейибиз кут болсун. 30 жылды өткөрүп эле тыпыйып эле жатып калбай, 40 жылдык, 50 жылдык, 60 жылдык дегенде улансын. Иштегендер ишибизге ийгилик. Ушу ар бир үйдө дасторкон ушундай жакшылыкка жайылсын, Рахмат. Дайлуу? Бир жылдан баштабайт белең. Бир күн кечки заматында. Бай келгиле, алгы. Классташтар. Класс барсыңарбы? Кананан. Нургүлө. Давай. Ай жарык, ай жарык. Көкөжүрдү паралап айланып, айланып. Бирүү барда мындай сунуш киргизди. Чеметтин ортосу кайталып. Бек кучактап мени жана ыртадым, ыртадым.
Çıkmadım, ay çıkmadım. Şu dolu çıkmasın değilsin, değilsin, değilsin. Canımdan ötürsün, çıkmadım, çıkmadım. Olmadı. Son Odasını koştaşına okşadım, okşadım ay okşadım. Kesin kapıdan bulunma bir kızım, bir kızım. Okşadım ay okşadım. Bir kucakta bizi canladı. Çarkarahan Yıldız Enes Cezevit'in suyuktu cari baldan suyuk tapası. Yıldız sulu uzatılan takıla kol kocaman. Çiçeklerinde
sularda sotlarına Tomato klassastar. Soğutsuz böyle bir kaybı klassastar yok. Kortans yaptı bu. Ya bir orası şey geldi. Tifal böyle sonra jogo çaşka bir işte iş yok değil. Tifal böyle TV şey giriyorsun. Bir ticaret eksik yok. Bu hem ne bu o tamaşa koymayın. Tifal böyle bir kısım var. Albosa serios Jogo çaşka Erkek olur mu erkek? Erkek olmuyor. Nasıl arayın? Yemeği, altınlar, aydırımızdır. Yok, şöyle kaçırın, ayağında dur. Diye. Ayıla degen soğuk bakken, öyle. Özde öylesi, uçuk payta keyin jirga öyle, hiç böyle jirga oturuyor. Ayda oturuyor, söz demiriz. Şimdi yaxşı ötlerimiz kaçmalar, yaxşı ayta deyim, istep olur da. Ayta, böyle yaxşı ötler, 70 ballar yaxşı ötürdü bu. Psikoloji. Oldu da bitti aytıyor ayta. 70 ballar yaxşı. Aytkan joqsun deyim. Ayta, bugün ayta. Gel ayta. Резервісте келбептір. O aytıyor. Ayakatın kaçtınızlar. Ane Nömürбек өлкөдө эжеси отурбады биздин бир тууган Табашанын эжеси бир тууган. Kim Acar? Ажа бир тууган келди. Doktor kafede de çok oldu baba. Kız uzalıktı da. Anda kız koyup bir tane Gençler ne deyiz? Bugünkü şu günü 79'lar. Ajar деп артынан Şu birinciden şu üç çoğul oskantaga ming mertebe razıyız. Balda kızlar barıştan bar yübüleli olduk. Aldığımız kayda tayini olduk degende. Kez soğukta oğlu yübüleli baktılık bolsun birinciden koyamday. Kanı orbaylı, bar bololu, katarız, emibesин, birge bololu degende. Sizlerge çoğun rahmat ballar üçün uyuşturgan, ayaşlarga sizlerge de çoğun rahmat. Uyuşturup, bağımı uyuşturgan koluma bereke versin. Kez soğukta oğlu böyle baktılık alayız. Ne deyiz? Bunun çek bolbosun. Bundan arıdagı ulap keteli 31-32 degende 40 kütbey delekçe 35 şunday Ballarımыздın toyuna da çık. baldarımыздın toyuna da. Қатшалы қайда? O da. Құртаға çıkır, барамыз обязательно. Конечно. İleri burada razı edin. Bir çoğundu götürüp Ekim 27 bal milyon ettik. Sekim 27? Sen dizi o? Обязательно. Давайте. Toyda da bir gol oldu, aman bol oldu, bar bol oldu. Барыс бармайсыз ғой deyince барыс çıkarasın ғой. Bağırma gidiyorum ya. Классташlar hep koyasın o. Sen birazı Шарға? Шарға болса, вообще сон болып тұр. Шын толы өлі беріп аласыз, білеміз қалып Жақшыларға бірге бол олды, қыздар базары. Бар бол олу, чек бол болсын. Çotur starting bile. Çorabek. Ha bayağı yemeğe kafede var kadar anlar siz. Жанагы айтып атпайсызбы? Мурда Жолдошума чорабашын чек болғаннан Жүзме менен кабыл алып атат да делечи. Демалышқа барған емесмен, мұнда барайын, сен бармасаң барбайым десем, сен барып келші деді. Арада Seni чорабак. canım kalçaya var tüçler. Özüm canına kaldı. Малай şeyim deydi, ada koydu. Böyle mantığı kalsın. Patates. Sen barып келем. Kalesин canın kırap. Domates. Noodles. Saka usta usta.
Kızlar geç dönüyor. Canım koydu koydu. Baltar geldi ya satıp koyuyor. Şurada yani. Koy cırmazlıkla varsa dolçukla beraber. Oşonun var. Ya iyi de oşonun var. Tarbiye da gidiyor. Tarbiye lazım da kanka. Tamam. Düğüm kaldıysa kapıda ona duralım. Otun niye orasıysa o miydi diye. Otur kağıt şöyle mutlusun oluyor. Bunlar sakal çizdi koy. Emi sizden aytma şuncha oldu. Şimdi get. Kulakosuyla urgalçız. Familya gelesi жақсы. Nürgüse bak ya kalp beş oluyor. Үйдө тартип казарманын болчу да. Sen çizdin bak. Eline baycanın tosun. Hep onu çerez. Takta gele çerezler namazası var. Son. Haydi haydi. Teşekkür ederim. Бир кыздар эли. Düğümün seslerim, seslerim. Sanaydı benim sevimlerim. Ömrüm öptü çöktü, yaşlarım gitti çöktü. Sizin babasında yerim yedi. Sizin namazında öptüdüm yüreğimin var yolun. Yolu var kalbimanı dağılın. Ayırmayın başkalarından, çok kavga başlarından. Benim içimden böyle dağılıyorum. Баягы сүйлөсө сөрөндөн кадыр бар куш бар да, эң сөйлө өзүң берип. Мен келген кездеге. Айтып туруп. Келе так кола. Кымбаттуу классташтар, балдар, кыздар, аяштар. Аска олок тоолордун бийичер, аскадай олактардын жигиттери 99 өзөрдүн ээси болуп деп тоолоону өтүргөн сенмели. Аялым жак бетке өлө чачагында чай ичесиң болбойсуңбу? Кружка, аялым менен урушпа деген. Кружка, бүйөмдөн урушпа деп жүрүп. Шумрас бердиңер. Кочалдар болду, Браво. Атайын илип болайын өзү. Атайын эме. Илбейде муну алып чыгып чай ичкенен илип болду. Пастаны мектеп эртең 7-ден баштап кечки 7ге чейин. Ошо как раз чачыда ол ызык калат. Бирибизге болгондо кечки чыгып чай ичип боласыз. Кел. Koca daktılan sulu kızları. Bilim degen. Kökö жетти. Сүйлөгөндө ырдаганда бербей калдык азыр. Koca aябай серьезно я. Кызайда бүсүн Бухара деген кафеге чыгып отурду жака барып. Жан жактабай бат келген. Кулдус. Анара. Мен Тайжа бекен апамдын сиңдин дактыlan сулуу кызы. Кайсы эменин артында мектеп? Жорабек Садырган орто мектебинин школ директору биздин ардактуу сүйүктүү гимнин 78 кызмет 79 классташыңар болуп атат. Жанында классташын завучкалар алып өкөн Эки доспу? Эки дос, Эки дос. Бул жанагы айлык боюнча эсеп чыгардырды эле. Четтине аябай эсептеген окшоштур. Эй, точно! Ерте математика öğretmeni. Точно. Класс математики. İvay tatlı kıra diyor o tuvalı. Класс математики. Böyle aytsam olur mu? Dıkkıyla Dıkkıyla штрафтар. Şimdi Dıkkı yanarda bak kaydettirsin. Niye aldın? Sezilik
Sizge sayayım sizge. Bak bu deklas sıcağım bizim kuşlar tuz kenarına bir ötüyor şöyle mıçak yapacak. Selam mektepte hatta yerler var bak mektepte bir kengine çer жазanı yer. O bir beklas 30 yaşlı nurga tutup bilet ayağı yer üstü. Bu kitap çoğalbaydı Allah'ın çoğalbaydı. Yazıyorsun. Arkadaşlar. Тарелка. Moş. Onu veriyorsun ki biz atlarlık biz eşlik et. Biri arkadaşlar. İşte biliyorum ben sana. Oy baktı ne kıyamı ne böyle var. Çay. Ya gib otursan açıyorsun. Nürgül başa açıyorsun da özgür gitti. Mades Nürgül'e. Olsun da kut olsun. Esnişe militsiya aldı. Başlaşın. En bunun o tartip saksız kezin bir varan baktız kezin mi? Gitti ya. Koyda çoluk kası geldi. Ne yapıyor? Geç kaçıyor. Sen dedik pas karatıyorsun sen olsun kara oturatırık da. Jürek darlay. Jürek darlay al gişe. Aytanıdan tip yüreğim mor devek. Ay canım. Kızlar sizlerge şunu istemap türgüleyin. Ana kıyakta da özünü ölçeceğim. Pazarlar varken 4200'den alған şunu değil. Utanma da var ne? Siz de uçta öyle. Multivarka. Önübek maladet. Multivarka. Математиканы жазат өбөттөр. Жылысы кезде ушум берчиледи. Бiri ошол вариант отурганды. Barısı ошол вариант. Ağzı var, bızı yok. Yoksa on taraf ya son taraf. Yıldız kayak bolsa bir toşak bolsun. Ölçüsü var ya. Anlanda bu dokunu alağız. Bolboysun ya. Neyse peçat. Babacığım demek Nürgül'e babacığım dep de. Oğla bu öyle hemen karakteristik görmez olgan. Babacığım kaldıramaydım. Bolboysun kaldıramaydı.